mawushe umsebenzi. Ake nimshayele idandla egameni lika Jesu. Sicela ama members e Well of Life ethi phambili ngokusheshsha. Well of Life, Well of Life. Sifuna kundlulisa lenye inkonzo lemfushane sizathu sakhona siyabona ukuthi sekuhlwile labanye kungendeka baphuthume. Sicela kuyindlulisa noma basatawuta ngala ngaphambili. Angibathule umfundisi uMalambe lo lewayengithishela nayisungula iWell of Life. Umfundisi uMahlobo lo, umfundisi uMzwandile lo. All right. Tishela we Sunday school babe mkhatshwa. Umprofeti we group lona umfundisi Nkosi. Lona ngulasibhoni we Well of Life ngifana no men's. Lona ngidokotela Njova. Mina ngiyathulwa. Asubshele tandla. Ngumfundisi Sifundza. Abe i-managing director yale group. Usiphethe lo bawe mshayele intandla. Bangahambi labahambako besicela ku recognize ema sponsors ethu bazalwane. Kulabo labakhona ngoba mhlambe batawuphuthuma. Ngivumeleni ngicale ngalaba labalandzelako. Umndeni wakaThwala le kaMfundisi Thwala banikele ngelekhaya besipractice khona banikela ngesound. Cela sibashayele tandla. Munye nje angathi noma make ukhona noma ngibabe athi lothu simnike lokuncane ewugosi yami. Sitiva sibancane babethwala. Jesus asimshayele tandla sim encourage. Siyabonga babethwala. Awuzange usicoshe babe wathi sikubangela umsindo. Siyabonga. Jesus. Sicela nekubonga kunema letters of appreciation yecala iya kumbishop Nzimanze sibongile baba. Ukuthi uvule izulu sifake phakathi. Siyabonga. Yesibili iya kumbishop Sambo lo MC wethu phela mshayele ntandla. Alona Mzion by default. Sicela ku recognize na Thobile Sibanyoni. Ngibone nababo wakhe la. Ni abantu babo Thobile aseka phakame simbone. Hayi besisimbone. Umbitela mntamnika ini. Uthi una 10 rand ucaba ukunika utamnika la ngaphandle. Sicela neku letha incwadi letters of appreciation to Mkhuleko Masuku. Mkhuleko Masuku. Thank you. Sicela nekubonga kuThokozane Mabulala. Mara kusuka namhla umaphilisa hayi Mabulala. Sola Bulala. Tabacetha mina. Sicela ku recognize nensindiso seyifikile. Ngicela neku recognize let's worship to honor the invitation bebaba khona nase practicing. Let's worship
igroup lekhona le nombona ningombishop inkosi kulungile sicela ku recognize spiritual healing or spiritual healers babethami tabaniketa yeah nayilenye la inkazimulo gospel group sicela kuyinika I letter of appreciation laba labalandzelako bazalwa ngenxa yesikhathi ngicela kubabita nje sengidlula sicela kubonga ku Make Mathobela lomunye ngidawuthi ma co-founder wathenga isound in 1997 kwani kwabe kutalwa kwa Well of Life lo siyabonga Make Mathobela phakaba nje bakubone la ukhona khona bekuma supporters nabo D longasekho siyabonga kakhulu cela kubonga laba in absentia laba sisupportile ukuthi lo mcimbi wempumelelo uDr Nzimanze kukhona lesitakuphathisa ngifuna Nzinisa hey sorry uyangihambela umfundisi Dr Nzinisa sicela nekubonga ku Part Life Laboratories nabo bayibasupporta ngendlela emangalisako bazalwane sicela kubonga in absentia na ku PG lekhuleni uma bakhona labakhona ngiyacabanga ukuthi sitawundlulisa lesikudlulisako masimbona sicela nikubonga so special ku JK Ngane naye ube sponsor sethu ngicabanga ukuthi ngokwelisiko lakhona kukhona sitakundlulisa nakuye lomunye in absentia ngiBI Mhlongo siyambonga naye in absentia sitawundlulisa njengoba nibona iphepha ikhona lapha ihleti sicela kubonga naku Makenkosi Smile Makenkosi uye wasicaka bezalwane waba lisupporta kusithengisela imathikithi sayibonga inkonzo la indile besingamceli special kodwa ke kusuke kuye sicela nje aphakame yena simbone Jesus ngima lesidudla lesa makwatanano siyabonga nakumfundisi Pastor Nzimanze kani futhi sicela nekubonga so special basupportile benkomazi Gospel Forum kukhona labakulethile basupporta ukuthi sibe la siyabonga kakhulu unkomazi Gospel Forum ngenxa yesikhathi ngicela ugcina la MD kani kokugcina ngicela kubonga so special abakangithumi ke lokho sengidibongela mina kuma ke sifunza Dudu akaphakamisa isandla la akhona khona uyathi singibonga ini lenkubongako lendvodza le iyasebenza ebazalwane uma bayangavumi lo make lawyer besingeke sibe la it's working around the clock support yalo make lawyer siyabonga so special we're still owing you something make siyabonga kakhulu uma nganitshela ngithi Friday akakala lo babe lo ngeke amthethisa sibuka nje uzawulala nekulala but usupporta le group around the group siyabonga make inkosi kubusise ngibokeke nakulabanye bomkethu nabo basupporta bazalwane make Mkhatshwa nje ukhona phakathi kwethu uthengisa nemakhadi make Mkhatshwa phamsatani sibonge lomunye longekho phakathi kwethu ngizweli inkosi uyamsupporta Malindi ukhona phakathi kwethu Malindi phamsatani la sikubona lapha haleluya sibonge naku make Mahlobo ngoba lo babe kufuna asukele kamhlushwa la hlala khona ete practicing make Mahlobo siyabonga kakhulu kumvumela lo baba ukuthi ete nami ke ngiyatibongela bazalwane kumake Malambi phela kufuna ngibobonga ngoba utawuhamba ye practicing uthi uyabuya emasanction ngiyakutshela wena manje ngibani lo sele make inkosi ukhona uphi yemhlenge vela phela
siyabonga kuvumela lo babi. Amen bazalwane. Kumele sibabonge shembomkethu kungacaleka basimema sihambe soshaya le boswazini. Acaleka sihamba siye kuboJehova. Buya MC